dukomeje kubasuhuza tubifuriza kugubwa neza nshuti bavandimwe bacu nkoramutima mukomeje kudutega amatwi aho muherereye mu bice bitandukanye. Turi kuri uyu wa kabiri tariki 9 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2024. Ngarutse nzanye amakuru mashya, amakuru agiye kwibanda ku ntambara karundura, intambara ikomeje guca ibintu hagati y'inyeshyamba z'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC. Nk'uko twabibasezeranyije, tugomba kubagezaho amakuru azira ibihuha, amakuru azira ibinyoma, yibanda ku bikomeje kuba muri aka karere k'ibiyaga bigari. Mbere y'uko nimatatura nk'udondosha ku bikomeje kuba, reka mbanze nsuhuze inshuti zacu zidukurikiye ziri ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, abadukurikiye bari ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abadukurikiye bari i Burundi, abadukurikiye bari Tanzania, Ubugande, Kenya ndetse na Sudani. Mwese dukomeje kubasuhuza tutibagiwe abavandimwe bacu badukurikiye bari ku karere ka Rubavu. Nabasuhuje abaturage bari mu karere ka Rubavu, ari nako dusuhuza abadukurikiye bari mu bice by'igihugu cy'u Rwanda. Mwese dukomeje kubatera yambo, tunabifuriza amahoro y'Imana n'imigisha kugira ngo bibane namwe uko bwije nuko bukeye. Noneho ibintu byakomeye, ibintu byahinduye isura ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo magingo aya ngaya. Igikomeje kuvugwa ni intambara karundura, intambara irimo iraca ibintu mu misozi ya Bweramana, Sake. Amabombe yaturitse, imirwano yongeye guca ibintu, abawazarendo basaze barimo barakora operasiyo karundura yo kwirukana M23. Kuri ubu ngubu uduce turimo Bweramana, uduce turimo Sake, hongeye kumvikana ibitero shuma. Bivugwa ko abawazarendo bakoresheje imodoka ziremereye, bakoresheje ibisasu karundura banyanyagiza ibisasu mu birindiro bya M23. Ni imirwano ibaye nyuma y'uko mu ijoro ryo kuri uriya wa mbere rishyira kuri uyu wa kabiri, ingabo za Kongo Kinshasa zari zakamejeje zirimo zirirukanka zinyanyagiza amabombe aremereye mu misozi irimo Mirangi, Bikuku, Gisake ndetse bikanavuga ko hariya Imatanda udasize n'agace ka Gasese humvikanye kurasana gukomeye cyane, ndetse uku kurasana kwiciwemo abarwanyi benshi ba M23. Twababwiye video yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga igaragaza abarwanyi ba M23 barimo kwirukanka kibuno mamaguru, birukankaga barimo guhunga. Hari amakuru yamaze no kumenyekana ko M23 ubu irimo iraraswa igahungira mu gihugu cy'Ubugande. Byanashimangiwe n'impuguke z'umuryango w'abibumbye zongeye kugaragaza ko Ubugande ari igihugu gikomeje gutera inkunga umutwe wa M23 mu bikoresho no mu gucumbikira abarwanyi bizi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Kuri ubu ngubu ibintu ukuntu byifashe muri teritwari enye: teritwari ya Lubero, teritwari ya Masisi, teritwari ya Rucuru, teritwari ya Nyiragongo. Ubu imirwano iteye ubwoba irimo irumvikana muri Masisi ndetse na Lubero. Ubundi Nyiragongo ho hakomeje gupakirwa ibikoresho. Ndakubwiza ukuri, ingabo za Kongo Kinshasa zamaze gushyira ibikoresho hariya mu kibaya, imbunda nini ndetse n'intoya. Abasirikare benshi, ndavuga abasirikare baturutse mu bice bitandukanye, barimo gushyirwa hariya mu kibaya. Gusa FARDC irimo irakora icyo bise deploying, irimo iravana ibikoresho mu bice bitarimo imirwano, by'umwihariko irimo irafata abasirikare ibaturutse mu bihugu bitandukanye ibazana hano ku kibuga cy'imirwano. Kuri ubu ngubu ndagira ngo nkubwire ko abasirikare bagomba kurwana urugamba rwo kubohoza Kanyabayonga. Ni abasirikare bagiye kuza ku irasaniro bwa mbere. Ubu abasirikare 2,000 baturutse Warikare, abasirikare 4,000 baturutse Ibeni, abasirikare 10,000 baturutse Igisangani, abasirikare 6,000 baturutse Buniya. Bose bategerejwe hano Imatande ku marembo y'umujyi wa Kanyabayonga. Bivugwa ko ahangaha Imatande hari ibirindo bya M23. Gusa kuri ubu ngubu imbere
imbere hari ibirindiro bya FARDC, ndetse ku munsi w'ejo abari ku rubuga rwa WhatsApp twaberetse ukuntu abasirikare ba FARDC barimo gucukura indake hariya i Matande ku musozi muremure wunamiye umujyi wa Kanyabayonga. By'umwihariko FARDC irimo irategura operasiyo Karundura yo kwirukana M23, ndetse amakuru twabashije gutohoza, amakuru twabashije kumenya nuko burya Leta Zunze Ubumwe za Amerika haba hari uwabasabye ko baba bahagaritse imirwano kugira ngo babone uko bitegura, ndetse iyi minsi 14 irashira M23 irimbuwe burundu, kuko ingabo za Kongo Kinshasa zirimo kubyaza umusaruro aka gahenge katangajwe na leta y'i Kinshasa. Ubundi urugamba rurimo kumvikana muri ibi bice ni urugamba rudahambaye, kuko ingabo za Kongo FARDC ntago zirimo kwataka zijya ku rugamba ku buryo bugaragara. Abarimo kwataka ni Abarundi n'Abawazalendo, kuko nibyo barimo barahabwa ibikoresho. FARDC SADC bo barimo gutegura ibitero bikomeye cyane bigomba gusiga bishegeshe inyeshyamba z'umutwe wa M23, ndetse iri nibwiriza ryamaze gutangwa n'umugaba mukuru w'ingabo za leta y'i Kinshasa General Christian Chiwewe Songweso, wavuze ko mu duce turimo Gatare naho hagomba kurundwa abasirikare benshi, uduce turimo Kibumba hariya mu kibaya cya Nyiragongo hagomba gushyirwa abasirikare benshi, uduce turimo Rwindi hagomba gushyirwa ingabo nyinshi. By'umwihariko leta ya Kinshasa yasaze yasizoye, irimo irategura ibikoresho mu bice bitandukanye. Indege zo mu bwoko bwa Antonov, za ndege zituruka muri Afurika y'Epfo, zirimo kumanura ibikoresho uko bwije nuko bukeye. Deploying ikomeje kugaragara. Ndakubwiza ukuri, abasenga mugomba gusenga, kuko umuturage uri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo azajya abara aramutse, kuko azajya abara aramutse, bitewe no kuba kuri ubu ngubu ibintu byamaze gukomera, ibintu bigaragara ko ku kibuga cy'imirwano byahinduye isura, kuko ingabo za bwana Perezida Felix Antoine Tshisekedi zikomeje kugaragaza ko zigiye kwihorera, by'umwihariko zigiye kunyanyagiza ibisasu biremereye. By'umwihariko hagomba gukoreshwa ingufu za gisirikare mu kurimbura aba barwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Amakuru twamaze gutohoza, amakuru twamaze kumenya nuko burya ingabo za Tshisekedi zirimo kurasa M23 ikinjira ku butaka bw'igihugu cy'Ubugande. Ni amakuru twamaze guhabwa n'imbone zacu, zirimo kutubwira ko ubu M23 irimo irahungira i Bugande, ndetse n'ibimaze gutangazwa n'imbone zacu, mu gihe n'impuguke za Loni zagaragaje ko icyo zishingiraho zemeza ko Uganda ifasha umutwe wa M23, igihugu cya Uganda nacyo kiratungwa ugatoki kuba nacyo gifasha umutwe w'abarwanyi ba M23. nk'uko bisanzwe buri mezi 6 impuguke z'umuryango w'abibumbye zikorera akanama gashinzwe umutekano ku isi gazitanga raporo ku kibazo kirebana n'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'urugomo rwa hato na hato rukomeje kumvikana muri buriya burasirazuba. Kimwe mu byagaragajwe muri iyi raporo n'uruhare igihugu cya Uganda mu ntambara hagati y'ingabo za RDC n'umutwe twaje intwaro wa M23. Ubu hashize imyaka 2 buri raporo itangazwa yagaragazaga ko ingabo z'u Rwanda RDF arizo zitungwa urutoki zishinzwa gufasha M23 mu ntambara irimo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri iyi nshuro ikindi gihugu cyo muri aka karere cyatunzwe urutoki ni igihugu cy'Ubugande, nk'uko RFI yabitangaje. Itsinda ryerekana uburyo abayobozi ba Uganda bemereye ingabo za M kunyura muri Uganda mu mbibi zabo. Kuba ari kenshi bagaragaye mu mpuguke zivuga ko abasirikare benshi ba M23 bakomeje kwiturira mu misozi itandukanye iri mu gihugu cy'Ubugande, nk'uko impuguke zijya kure zikemeza ko atari icyo cyonyine, ahubwo Uganda ikomeje gutanga intwaro ziremereye baziha abarwanyi ba M23, nk'uko iyi raporo ibigaragaza. Ngo General Sultani Makenga, umugaba mukuru w'ingabo za M23, ngo yagaragaye inshuro nyinshi muri uyu mwaka ari Entebbe na Uganda.
muri ndetse na Kampala. Colonel Nanga umuyobozi w'ishami rya politike ngo nawe yamaze igihe mu murwa mukuru wa Uganda ndetse yanakoreye inama n'abahagarariye imitwe yitwaje irwanya ubutegetsi bwa Kongo. Kuri ubu ngubu ibintu bikomeje gukomera, ibintu bikomeje guhindura isura. Perezida Tshisekedi nta nzira n'imwe afite yakoresha yigobotora M23 kuko kuri ubu ngubu ngo M23 ihangayikishije isi yose bitewe n'umuvuduko ifite mu gufata ibice bitandukanye. Mu mpangayikishijwe no kuba M23 idahangayikishijwe n'ingabo nyinshi za MONUSCO nk'uko byatangajwe na Madamu Bintou Keita. Bintou Keita yasobanuye ko ingabo za Afurika y'Epfo, iza Tanzania, iza Malawi ziri mu butumwa bw'umuryango w'akarere ko mu majyepfo SADC zibarizwamo kuri ubu ngubu zidahangayikishije M23. Intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba umuyobozi w'ubutumwa bw'amahoro muri MONUSCO, Madamu Bintou Keita yagaragaje ko agahangayikishijwe bikomeye cyane n'umutwe witwaje intwaro wa M23 udakangwa n'ingabo nyinshi ziri ku butaka bwa leta y'i Kinshasa. Ingabo Bintou Keita yasobanuye ni iza Afurika y'Epfo, Tanzania, Malawi ndetse n'ingabo z'umuryango wo mu majyepfo zibarizwamo n'iza MONUSCO ndetse n'iza RDC imbere y'akanama ka Loni. Ku munsi w'ejo tariki 8 Nyakanga 2024, Bintou Keita yagize ati mpangayikishijwe bikomeye no kwagura ibirindiro byihuse ku mutwe wa M23 muri Kivu ya ruguru no mu gucengera muri Kivu y'Epfo, nubwo habayeho ibikorwa bitandukanye bya FARDC ifashwa bihoraho na MONUSCO na SAMI DRC. Bintou Keita mu byumweru bibiri bishize M23 yafashe ibice by'ingenzi muri Kivu y'Amajyaruguru birimo Kanyabayonga muri teritware ya Lubero, kandi ngo mu bihe bitandukanye yagabye ibitero ku birindiro by'ingabo za RDC mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Uyu muyobozi wa MONUSCO yasobanuye ko mu gihe imirwano ya M n'ingabo za RDC abaturage bakomeje guta ingo zabo, bakomeje guhunga bashaka ahantu hari umutekano, yongeraho ko intambara ishobora kwagukira mu karere k'ibiyaga bigari. Umuyobozi wa MONUSCO yagaragaje ko umuti w'ikibazo M ifitanye na RDC atari intambara, ahubwo ko igikenewe kurusha ibindi atari igisubizo cy'intambara, ahubwo igikenewe kurusha ibindi ari igisubizo kirambye biva muri politike. Ati ndagira ngo mbibutse ko nta gisubizo cya gisirikare cyakemura amakimbirane, kandi ko amahoro azagaruka biciye mu nzira za politike mu buryo burambye. Abasesenguzi mu bya politike bavuze ko Madamu Bintou Keita yagize isoni ryo kuvuga ko ingabo za Kinshasa zirimo gufashwa n'abacancuro baturutse muri Romania, Abawazalendo, FDLR, Rudi Urunana, CNDD, FNL, kandi iyi mitwe yose ikaba ikomeje gufasha leta ya Kinshasa mu guhangana n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Kuri ubu ngubu FARDC n'abambari babo bakomeje kwihisha mu gahenge katanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakagaba ibitero shuma ku birindiro bya M23, mu gihe agahenge FARDC n'abambari bayo bagabye ibitero ku birindiro bya M23 ahatuwe n'abaturage benshi. Ibirindiro bitandukanye bya M23 byaterewe icyarimwe n'ingabo za FARDC, SADC n'ingabo z'Abarundi, abacancuro FDLR, Wazalendo. Ni ku mugoroba wo ku cyumweru kugeza no ku mugoroba wo ku wa mbere, aho ingabo nyinshi za FARDC zari zirimo ziracucunyura amabombe ku birindiro bya M23. Ibyo bitero byaje nyuma y'umunsi umwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaje agahenge ku mpande zihanganye mu bice byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, agahenge k'iminsi 14. Umuvugizi wa FARDC
Umuvugizi wa M23 Nakosori mu itangazo yashyize hanze ati aka kanya ahatewe ibisasu ni ahatuwe n'abaturage abasivile bahuye n'akaga gakomeye cyane, ibirindiro byacu byose byibasiwe n'ingabo z'uruhande rwa leta y'i Kinshasa zirimo FARDC, FDLR, Wazalendo, ingabo z'u Burundi, EDF, SADC bakomeje gutera amabombe aremereye mu gace ka Matembe gaherereye mu birometero 12 uvuye mu gace ka Kasehe. Yakomeje agira ati mu gihe FCI M23 yasabye agahenge ko kurengera ikiremwa muntu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika izo ngabo za FARDC zikomeje kurenga kuri iyi gahunda nziza igamije gufasha ubutabazi ndetse n'abavandimwe bavaye mu byabo kugaruka. Yakomeje amenyesha imiryango mpuzamahanga ikomeye no mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba ko hagomba gukoreshwa inzira y'ibiganiro aho gukoresha inzira y'amabombe, kuko ngo nta kintu isasu ryakora, ahubwo bazakomeza kurwana paka uko bwije nuko bukeye. Lawrence Kanyuka ashimangira ko igikenewe ubu ngubu atari intambara, ahubwo hakenewe inzira y'ibiganiro kugira ngo iyi ntambara ibe yarangira, kuko nicyo gisubizo cyonyine kizakemura iyi ntambara. Igisubizo cya politike nicyo cyonyine kizatanga igisubizo, ahubwo abifuza ko intambara ikomeza bo bagomba gushyira agapira hasi, kuko iyi ntambara ngo ntishobora kuzarangira mu gihe abakomeje kwifuza ko intambara ikomeza yabaho. Reka tugaruke ku nkuru y'akababaro. Inkuru ikomeje kuvugwa nuko abantu 5 bo mu mirenge 4 yo mu karere ka Ngororero bitabye Imana bakubiswe n'inkuba mu mvura yaguye mu buryo butunguranye muri kariya karere ka Ngororero. Amakuru turaza kuyabagezaho kuko itsinda rigari ryacu ririmo kuyakurikirana, gusa aya ni update tubahayeho ko abantu 5 bamaze kuva mu buzima bitewe n'inkuba yakubise muri kariya karere ka Ngororero. Ubu amakuru akomeje kugenda avuga ko imibare igikomeje kuzamuka bitewe no kuba hatari abataramenyekana, kandi iyi nkuba ikaba ngo yaranangije byinshi. Gusa reka twigarukire hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse tunarebere hamwe amakuru akomeje kuvugwa muri aka karere k'ibiyaga bigari. Mu gihe ku butaka bw'u Burundi naho abagwanyi b'ingabo z'u Burundi bakomeje kwiyongera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu amakuru ariho nuko abaturage bahangayikishijwe n'abasirikare bakomeje gupfira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abaturage baganiriye n'ibinyamakuru bitandukanye bagaragaza ko batazi aho ingabo zabo zirimo kwerekeza, batazi aho ingabo zabo zirimo kujya ndetse batazi n'icyo zirimo kurwanira. Kuri ubu ngubu amakuru ahari nuko hagomba gukoreshwa inzira z'ibiganiro ku basirikare barimo kujya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gufasha ingabo z'iki gihugu mu guhangana n'umutwe wa M23. Icyo wamenya ahangaha nuko ngo ubu ngubu abarundi bakomeje kwiyongera, abarundi bakomeje kujyanwa uko bwije nuko bukeye bitewe n'amasezerano hari hagati y'u Burundi ndetse na Kongo Kinshasa, dore ko ibihugu byombi byasinyanye amasezerano y'ubutabarane mu bijyanye n'igisirikare, mu bukungu. By'umwihariko u Burundi ni kimwe mu bihugu bikomeje kohereza abasirikare benshi ku butaka bwa leta y'i Kinshasa mu gufasha ingabo z'iki gihugu mu guhangana n'ibyihebe by'inyeshyamba z'umutwe wa M23.